Mchezo beto kubatereke bwikaro buna wikalit kwera Jumatano bari baranyarwa bwereire ase chigosori echo chigandira tensemeri ya Kisii school. Tutena mana rengete ya gosori ya chess to enda ase ligi ya FKF Division 2 abwasiri tukregoro to abwate ya gosori ya ase ligi ya UNC ya Gisabakwa abwase timu Ichuni Combined FC yare konyegania timu ya Gucha Youth FC na ase gosori ya bwatobo kurekano nigandake timu ya Gucha Youth FC naretandake kwa mereria ndake enchire esirimbere kubugwa se gosori yose batebetandake ensemo ya kabere ya gosori yeyu nigo yetani tichita ya kamerongene na isano chiri chitabire nekiombe kerikia FIFA abwase mopiro yonyate ko gutena bene muno monenga kierie timu ya Ichuni Combined FC nate ko bage kwegwe penalty chiteke chucho moheria ndake gatiye bimnyare kwa bikori nekiombe kerikia FKF Sports Dispute Tribunal kunya kwanjira kibaraga yani enganeyu yanyarite kwa bage kwa babene gatiye timu ya Ichuni Combined FC amona Gucha Youth FC andake tore chivicha kurwa nsemo ya Gisabakwa Gucha FC Masaa kuna kata vijana wa Ichuni Combined Soldier Boys muita Korea Bayford anapiga juju pale. Goalkeeper Duncan Omosh anasema tuliza. Wanaanza kuwa kwa kijana Maraba Costa panda pale pembezoni kushoto kumtafuta kijana huyu Matunda Pius. Wanakata vijana hawa wa Ichuni Combined.